the first thing I say enra ye ka post ni bi ho asem samba kaya emi ka say sa post ni no report e ba ni say area na okoye no abradon kwaw was central region abradon kwaw central region me kan asem don la pias me kan asem nra e ma be busa asem na Ghana Police Service adan die na asie ya die we aba die we pa no eguma ni masie na mo fa statement ma ase mi wie ya no mo to bo me ya ho ehiwo na ni wie ya no mo de statement ba bam je som enti the Ghana Police Service say sa police ni no omo ebe china so na de tie nie. Before that there was another video branch bi a na onam area bi na post for be miensa omo gina no omo so omo search no oyi ni bag ba na omo say guy no say ne bag no sika wo munti no oyi Africa nim si sika hia omo hwe we nya dollars kakra bi nkomo sa ya afa die omo we se na ukọ ompe kakra ma abrantia no record bibia nti enei police statement na ba bonten ya omu wie ya isi ade ba ko ha dwen pa odikan yi 200 cedis as 100 cedis mienu ena odikan yi in the car enti omu wie no say ye miensa o e do so kra say miensa nti fa bi ka ho ana omu preso a na ode okase mbronya ade nyina ahyem ade we niema omu ye dodo na eye wo kwan so omu mjeja kwa so dodo na ye. But it is good that we know IGP order say omu take action. Enti se sia ye ka say ye tian say omu ji scan wie ye na ba ko sade ne number. Just look at this one. Ba ko sign ebo no the personal number e the man is ene ejime number bibia ne ane akasa. Na je say oho betima frɛ sɛ senior ya atwa me momo kakrai. Enti police aka post for na ka bom sa nipa two cases here see ye nyina no abrado nkwa ne the other one maka bom. Ama se see ka say according to statement the Ghana Police Service de abano omo ka say omo interdict enipa enum sadia na no na ayika no enra menu evansinkum brofo no kan na ba we dia omo esisan 1 or 2 bi pe but viral video no there it is captured. The Ghana Police Service has interdicted 5 personnel cited in a viral video engaging in an act that tends to put the name of the service into disrepute. Not just say I don't know a good post for any massy. And didn't say the can one be no more home in Yaju say you are sent by Yabutre. I had him Garcia. I don't dare to go the Ghana Police Service. Any panui any Chief Inspector Matthew Blay, Chief Inspector Francis Arthur, Inspector Eric Osei of Osu Police Station in Accra, Sergeant Amos Derry of the National Protection Unit NPU, as well as Inspector Joseph Ochre Asabre of the Obuasi Police District. Obuasi dia no
brantie no says obo ase no no firi okọ dunkwa ho no nti ono no na ehye ho no ono ede na muhu no ese I hand you over to the police professional standard bureau of for investigation in line with the services internal procedure wo mo ye now no me of a PV janto kan say vox ya de ya abayi ya ye kan si e kaka ko wi a who enforce mra no police. Who is enforcing the law? Why is enforcing mrano a police? And you say galam say kwa. The entire edu baby IGP ever throw ne men no odo mo ba field no ne say edu baby ni etete na ebi mu di ano wo negotiate krom ha yetete bi eno ya hu de ekosi ye hwa ye say IGP team aba some TV mo kai wo hwa ye say IGP ne IGP ne police for na ba wo mo be dai wo mo ko site ana duru ba bi na afei Ghana for starting so mo kasa na no sika bi obetie no 300,000 400,000 one fa ma ye nya wo excavator ma ana saa na ya IGP duru ba bi no de withdraw wo mo ana mo koe ani sa brantie ya wo gina video yi mu yi obubo sika hye ne bottom wie na oye call wie ka chem say half no muntua mesi muntua half one tua abekọ Evansinkum kan asem bi na no say the evidence asem no eno ane da ho statement no anie eno ani you see oko areas ni bia me sure say asem we buy no eno akra no one guy bi amene ne kasa na dwo no o the senior enya asem kitwa wa ha o se posifo yi bi twam ko baani ho na asoma omunim se wo mu koba benkum nifa kasi di so wo mu ba so wo nyeso ba koy arrest se ye yo mu ko e no ma ya arrest dia ene yesi wo ma koy arrest but wo ma ko akọ negotiate agya hye omutum dangerous enti ni nyina akoye say why na enforce mra no ono no kra no wa be say wa compromise on fashion ho now say wo hye sa video na me kan wa say munya bi hye na wo hye how police officers almost say any license o se bibia na I'm say branch omo yes search we am so ni license e no de car na manager e ho na no wo hye the approach which means say atom the approach to this issue how a post for no e be good car no ho na we aba na negotiation start ya of a PV no permit yaw e ha dwen papa enti no abjafo ade ha dwen but ye hwehwei ane ehu je say police say omo de omo ma omo for e ho no kra no amanfo se na police hwehwe no anasemu a ka ye yemfa ngwa wemfa ma or you should police if you shall not mu so think I am pe body fufuro bi nanka we yes investigation here ya nkiyenye den a ye ntimi nka say ye based on this akase ye bua no for na mom obetima wo mama me nkyerem say na anu akwa okotu we me akra nanka me se me ye lawyer nka metima twitwaje no de na bi obekyerem me ko ho say sika ya me gi a we sika hwe wo hwe sika ya me di she boto yi mu yi say sika ye sika sei sika we enti it is good say the Ghana Police Service
I started the processor. Omo ehye na omde ehwehwemu. Omo ehwehwemu ni wi a omo ma yehu. Ah. Asa koko sika ne ti anopa ti sika wi akra ye bisa ti sika. Awia gede awia gede. An so na wo de wo na wo nti ba bi ye. E na awia wo no ti. Ye awia ye no ti. Anopa tututututu. Anopa de eno ye anopa ne anwumre no mtabusa ti. Na no kra ti no hwe se bia Camilo yi na anu de o mchichire no ka bia mienu bi ene sugar bi na ka wo ye ya ka 5 enso one year. It's I mean it is assembly basa no a et say the vox die ba yi hey vox die e be dia mo man Ghana because posifo no binom anyo mu nyina. Some are doing fantastic work. But anyo mu nyina posifo no binom say asamba ne ye ka na bi ne mu si cross hey voxy ye say ya tu ye ne susu de ne ye si ebedidi. Say wo be hwe say nka the right thing is done no. There be that is not the focus. The focus is that e wo si ye didie. Da bia ye busa say why na soma obi di ne call. Why na de ne call ho? Da bia so ye bisa ye ho. Say sika na coin. Enti obi hu. And you know the good thing and it's a police service so mo ye hwehwemu na asotwe wo mu no omo de ama omo